fora loitando, estiven fora loitando, estiven fora loitando contra todo iso que me marcou. Agora volto tranquilo por todo aquilo que xa pasou. Lentiño deixo migallas polo camiño por onde vou. Respiro, volto, retiro que me salvou. Hey, para, deixa que te dé na cara. Unha luz tan rara, non tens que pensar en nada. Só busca lo que che agrada, sinta a chamada da terra que temos herdada. Quero a maza ainda que este envenenada. Unha crianza na danza sagrada, vexo esperanza na súa mirada. Latexo da rúa mantense, non importa o que pensen. Boa liada na Coru ou polo Entroidón Ourense. Na Candeloria foi moito, con toda a peña lucense. Polas terras de Tameiga, a loita mantense. Hoxe quero sorrir en un novo día que despexou. Volto a poder sentir todo ese estilo, todo ese flow. A que sai dende abaixo sabe che ben e canto gustou. Estou seguro que o noso tempo chegou. Cara a un novo futuro por esa xente que non calou. Saltaremos o muro do poderoso que nos negou. Tantos anos escuros, maldita peste que gobernou. Estou seguro que o noso tempo chegou. Flotan cada nota do sinte, canto o corazón non minte. Hoxe saímos a flote, case afojamos no 20. Por aquel garito sorrinte, teño presa, deixa que sprinte. O tempo pasa, pasado pesa, lembra vivir ou seguro arrepintes. Agora sei o que quero, non quero esa conta tan chea de ceros. Vivimos a contra tan cheos de peros. Educados para ciseteros, manexados faranduleros, silenciados titiriteros. Mandaron frear mas eu acelero, Javi Cantero. Latexo da rúa ben forte, somos xente do norte. Non temos rei nin consorte, dallo de Vox pasaporte. Queren un pobo sumiso, para aplicarlle recortes. Xa non pedimos permiso, ti non te cortes. Hoxe quero sorrir en un novo día que despexou. Volto a poder sentir todo ese estilo, todo ese flow. A que sai dende abaixo sabe che ben e canto gustou. Estou seguro que o noso tempo chegou. Cara a un novo futuro por esa xente que non calou. Saltaremos o muro do poderoso que nos negou. Tantos anos escuros, maldita peste que gobernou. Estou seguro que o noso tempo chegou. O noso tempo saca pra fora o que levas dentro. Sempre o fixemos por sentimento. Creamos arte do sufrimento para poder avanzar lento. Imos cántalo e bailalo lento e disfrutar de cada momento para esquecernos dese lamento. Volta de novo danzar. Pasa a noite, faise de día. Ao final sempre se lía. Alma chea, carteira vacía. Sempre xuntas en romería. Camiñando cara a utopía. Despaciño sempre chegou. A miña xente como guía, porque o noso tempo chegou. Hoxe quero sorrir en un novo día que despexou. Volto a poder sentir todo ese estilo, todo ese flow. A que sai dende abaixo sabe che ben e canto gustou. Estou seguro que o noso tempo chegou. Cara a un novo futuro por esa xente que non calou. Saltaremos o muro do poderoso que nos negou. Tantos anos escuros, maldita peste que gobernou. Estou seguro que o noso tempo chegou. Con quen tendréis un beef? Con nadie. A ver, hai peña pois que non eres afín e punto. Pero andar aí con... Pero pa qué? O sea, eso é como un sálvame de luz. No, pero sí. Benvidas a todas e a todos, benvidos un nos máis ás 20:45 en horario Champions, como xa vimos facendo estas últimas semanas. E aquí me acompaña Don Milito, unha semana máis, como estamos? Moi boas noites, Darío, que tal? Como estamos? Que levamos un pouquiño de retraso, pero bueno, xa estamos aquí con todos vos. Hoxe programa moi especial, programa bonito, porque gañamos, conseguimos esa primeira victoria, e xa sabemos que cando gañamos estamos máis ledos. Exactamente. Esos tres puntiños, os tres primeiros puntiños de golpe da tempada que conseguimos o domingo a tarde en Espiñedo, e que deso e moito máis vamos a falar deste programa. Analizaremos esa victoria por 1-0 ante o Bilbao Athletic,
Faremos a previa como cada semana do próximo rival, neste caso a Sociedade Deportiva Ponferradina, este domingo en Terras do Bierzo. Despois deixamos un huequiño para novas como facemos todas as semanas aí para charlar as cousas máis jugosas da semana do equipo verde. Pero que che parece, Milito, se esta vez damos a volta a tortilla e empezamos pola previa? Sí, porque ademais temos un convidado, non, moi especial, como xa anunciamos nas distintas redes. Entonces, bueno, que mellor que esta persona para que tamén nos sirva para cubrir esa previa do domingo contra ese de Ponferradina. Exactamente. Anunciámolo hoxe a mañá. Fixemos unha pequena encuesta, un pequeno xogo que a xente durante todo o fin de semana, onde mostramos a silueta do noso convidado, e, bueno, hubo todo tipo de respostas e adivinanzas. Sí. Pero hoxe a mañá desvelamos o segredo e aquí temos con nós a un gran amigo da casa, a un gran amigo deste pobo, unha grandísima persona, Javi Rey. Boas noites, que tal? Buenas noches. Pois nada, o primeiro agradecerche que estés aquí con nós, como non podía ser de outra maneira. En canto pensamos en como facer a previa deste partido, pois non dudamos en pensar en ti para que estuveras aquí con nós, que mellor persona para facer a previa o noso ex-entrenador e o actual entrenador da Ponferradina. Así que, pois nada, de novo agradecerche que estemos aquí e pasemos un bo rato, como sempre pasamos cada vez que estás por aquí. Nada, muchas gracias a vosotros por contar conmigo y para mí ya sabéis que es un placer y siempre vengo encantado a vuestro programa. Bueno, pues nada, Javi, antes de todo eso, desexarte que non sexa a última vez que estés aquí, agradecerche que estés aquí de novo, puxéchenos todas as facilidades, tanto ti como, bueno, evidentemente ahora o clube que representas, que é o Ponferradina, dinos todas as facilidades do mundo, así que moi boas noites e moi benvido ao Bar La Cantina outra vez. É un placer terte por aquí. Muchas gracias. Bueno, eu vouche comezar preguntando un pouquiño polo máis lexano, aínda que foi fai nada este verao, un pouquiño como foi todo ese cambio. Moita xente se pregunta cando tomaches esa decisión, si que é certo que foi moi repentina, non? A de marchar para Ponferradina, ainda que primeiro deixaches Club Deportivo Lenteiro. Entonces, sei que moita xente se pregunta e quere saber, porque, bueno, ao final, tú marchaches, non diches ninguna rola de prensa aquí. Entonces, como viviu Javi Rey eses días? Se xa cando deixou Arenteiro tiña outra opción, entonces quero que me contes un pouco como foi ese tempo. Bueno, pues fueron momentos difíciles, momentos duros, momentos de tomar decisiones. Cuando en la vida tienes que tomar una decisión tan importante como la de decidir tu futuro, siempre es difícil. Y aún encima, cuando decides no continuar en un sitio en el que estás a gusto, en el que te sientes querido, pues es mucho más. Ser humano tenemos mucho miedo al cambio y a mí también me impone respeto el buscar un cambio. Fue una decisión muy meditada, le dimos muchísimas vueltas, tanto mi cuerpo técnico como yo. Era una decisión muy difícil, pusimos muchas cosas en la balanza, cosas a favor, cosas en contra, y decidimos no continuar en el Arenteiro. Esa decisión fue muy dura, fue muy meditada, fue difícil. Creo que no la tomé convencido al 100%, pero creo que las decisiones que se toman en la vida nunca vas a estar convencido al 100%, pero al final, cuando tomas una decisión es con todas las consecuencias. Lo mismo que cuando decidí dejar el barco para firmar por el Arenteiro, pues tienes dudas de qué va a pasar, pero eso es la vida. Me considero una persona valiente, que me imponen respeto los retos, pero que me gusta buscar cambios y ser ambicioso. Decidimos no continuar y el lunes fue cuando tomamos la decisión. El martes me llaman la Sociedad Deportiva Ponferradina. El miércoles, con la decisión ya tomada, se lo comunico a Alex Vázquez. Según se lo comunicó a Alex Vázquez, imaginar el momento por la amistad y el vínculo familiar que nos une,
Fue un momento muy duro y no me gusta recordarlo porque lo pasé muy mal y él también. Según termino de hablar con Alex, me voy a la casa del presidente, baja al portal y me despido del presidente, se lo digo yo en persona. Al día siguiente me desplazo a Carballiño, quedé con Manuel, quedé con Sam, me despedí de la gente que me acompañó durante este año y medio, que me mostró todo su cariño, me despedí de la gente del club y bueno, también fue un momento muy bonito y muy emotivo. El viernes tuve esa entrevista en Ponferrada, simplemente era una entrevista, había más candidatos y el lunes en teoría decidían por qué opción se iban a decidir. El lunes no llaman, yo ya pensé que se iban a decidir por otra opción, justo me coincide que estoy de vacaciones en Málaga y el martes me llaman de que yo soy la opción escogida. Pues entran en una negociación, llegamos a un acuerdo y el miércoles es cuando se hace todo oficial y ya es cuando pues, desde ese momento soy entrenador de la Ponferradina. Lo tengo claro, la gente que me conoce y la gente más cercana sabe que la decisión que tomo de dejar Arenteiro es con todas las consecuencias y sin tener nada encima de la mesa, porque la Ponferradina ya tenía la decisión tomada, me llamó un martes, pero sabía que simplemente era una entrevista porque había varios candidatos y me lo dijeron la primera vez que me llamaron. Se lo dije a Alex, se lo dije a mi pareja, se lo dije a mi familia, que tomaba la decisión sin tener nada y con el riesgo de en el mes de septiembre estar sin entrenar. Fue una decisión complicada, pero la asumí con todos los riesgos. Tuve la fortuna de que me salió un equipo importante como es la Sociedad Deportiva Ponferradina y que aún encima la semana siguiente el entrenador elegido fui yo. Entonces ahí sí que tuve mucha suerte, me arriesgué y salió bien, pero esto no quiere decir que me podía haber arriesgado y ahora mismo estar sin entrenar. Era una opción que cuando tomamos la decisión de no continuar en Enteiro estaba encima de la mesa, era una opción muy factible, que al final no se dio, pero yo sabía que podía darse perfectamente. En primera ref, a mí me gustaría entrenar en primera ref. En primera ref hay 40 equipos, hay muchos entrenadores en España, hay muchos entrenadores de mucho nivel, y cuando decides dejar un equipo y un equipo pues, importante como es el Enteiro, que acabamos de hacer octavos en primera ref, es una decisión complicada porque igual me quedo sin banquillo en primera ref. Me pasó en el Barco, estaba en tercera división, llevaba 5 años, decidí dejarlo y empecé sin entrenar. No ya que el momento era muy joven, dije, ostras, acabo de hacer buenas temporadas con el Barco, voy a tener ofertas. No tuve ninguna oferta, no entrené hasta diciembre. Y un poco ese fantasma, pues un poco andaba cerca. Volveuche sobrevolar, non? Outra vez. Volvió a sobrevolar, andaba cerca y tuve esas dudas esos días, pero mira, por suerte, justo al día siguiente ya me llaman, sabiendo que era opción y simplemente que te llame un equipo tan importante como la Sociedad Deportiva Ponferradina ya es motivo de orgullo. Y el martes de la semana siguiente, cuando ya me dicen que yo soy el entrenador elegido, pues mira, mucha satisfacción y la verdad es que muy contento. En una semana pasé de estar muy fastidiado, muy triste, porque fue muy duro dejarlo y encima soy una persona muy sentimental y me afectan mucho las cosas, a pesar de que como entrenador posiblemente de otra imagen completamente diferente, pero soy una persona que me llevo todo lo personal y soy una persona que le tiene muchísimo cariño, muchísimo aprecio y voy a estar eternamente agradecido al Club Deportivo Arenteiro y fue una decisión muy complicada. Entonces, bueno, me despedí por redes sociales, me despedí de la gente que estuvo este año y medio conmigo y me ayudó muchísimo en persona. Fueron momentos difíciles, muchas lágrimas, lo pasé mal, noches sin dormir y mira que yo duermo por cualquier motivo y tuve problemas familiares importantes y no me quitaban el sueño y hubo días que estuve sin dormir, lo pasaba mal, quedé varias veces con Alex Vázquez, momentos difíciles, duros, se me venían muchas cosas a la cabeza y bueno, aún a día de hoy me emociono porque bueno, para mí Club Deportivo Arenteiro lo fue todo y si estoy donde estoy a día de hoy es gracias a ellos. Bueno, primeiro de todo, decirche que pues, alégrame que des esta resposta para xente que dubide, que teñas esa sinceridade con nós. Unha vez chegas a Ponferrada, que eres o elexido, como ben comentas, que te encontras en Ponferrada? A diferencia do que tiñas en Club Deportivo Arenteiro. Vas con medo, evidentemente é un club con máis masa social, por así decirlo, club que ven do fútbol profesional durante moitas temporadas, que te encontras ali a diferencia do que tiñas aquí en Espiñedo, no Carballiño? Bueno, yo considero que al final la gente que forman los clubs son personas. Al final las personas que había en Club Deportivo Arenteiro también las hay en la Sociedad Deportiva Ponferradina.
Desde fuera, yo como entrenador del Arenteiro veía la Ponferradina como un club top de la categoría, un club súper profesional, un club que era, pues, para nosotros prácticamente el Madrid o el Barça dentro de la primera ref. En el momento que llego, me encuentro gente muy cercana, gente muy humilde, gente muy trabajadora. Encuentro muchas similitudes con la gente del Arenteiro, porque al final la gente del Bierzo, la forma de ser, el carácter, la personalidad se parece más a Galicia que a Castilla y León, y la verdad es que me encontré gente muy cercana, gente muy familiar. Me trataron muy bien desde el primer día y sí que es un club muy profesional, un club muy estructurado. Al final estuvo muchos años en segunda división y la estructura y el organigrama de la segunda división y del fútbol profesional lo mantienen, pero en el momento que estás dentro conoces a personas como conocí en Club Deportivo Arenteiro, y esas personas, conocí personas maravillosas en Club Deportivo Arenteiro, en Carballiño, y ahora estoy conociendo personas también maravillosas, trabajadores, humildes en el Bierzo, y la verdad es que estoy muy contento y la verdad es que soy muy afortunado. Lo venía pensando ahora en el coche antes de la entrevista con vosotros. Llegué hace un rato a Ourense de Ponferrada. Tuve mucha suerte en los sitios en los que estuve. Estuve en sitios, hablábamos fuera de micro de la Illa de Arosa, cuando estuve en el Céltiga, estuve en el Barco de Valdeorras, estuve en Carballiño, ahora en el Bierzo. La verdad es que yo creo que en eso soy un afortunado. Estuve siempre en buenos sitios y sobre todo con grandes personas. Bueno, Darío, dalle aí que senón voume acaparar a Javi. Sí, que tal, Javi? Eu queria che preguntar xa un pouco a nivel futbolístico, non? Cando sí que é certo que no primeiro ano que chegaches, non era o objetivo principal o ascenso, nin había esa presión de ascenderse ou sí, pero sí que é certo que chegaches nunha situación complicadísima de coller un equipo a mitad de temporada indo líder, non? Pero neste último ano, por exemplo, en primeira ref, pasache neste caso de adestrar un equipo no que as aspiracións evidentemente non eran outras que a permanencia, e que ao final conseguiu facer números, pois xa vimos, no? de casi de playoff. Non sei que cambio notaches ao pasar ahora a Ponferradina, que evidentemente pois as aspiracións da Ponferradina é máis co equipo que montou, como dicías tú, un equipo que vende o fútbol profesional durante moitísimos anos, que evidentemente as aspiracións son outras, non? De mirar cara máis arriba. Non sei como notaches eso, pois a diferencia do día a día ou a gestión cos xogadores, evidentemente non é o mismo, non? Ou creo, que non é o mismo. Non sei que cambios ves tú nese aspecto. Pues yo considero que es lo mismo. Un poco vengo a lo que decía antes. Al final son personas. El año pasado el Arenteiro pues fue espectacular, y no hablo por los resultados, ni por la manera de jugar, ni por la clasificación, por todos los momentos que vivimos. Esa plantilla, esa afición, todo el pueblo, fue un año creo que histórico, que va a quedar para siempre, y disfruté mucho del día a día. Se lo decía mucho a Alex Vázquez, a Argimiro. Disfrutaba de cada viaje, de cada entrenamiento, de cada momento con ellos, en la sala de los fisios, hablando con uno, con otro. Éramos prácticamente una familia, y ahora un poco pues en Ponferrada es lo mismo. Al final, aún se lo dije hoy a la mañana en la charla, estuvimos 4 días, nos fuimos el jueves, llegamos ayer a las 2 de la mañana de un viaje muy largo a Andorra. Pasamos más horas con los jugadores, con el equipo, que con nuestras familias. Al final es convivencia. Pasas muchos momentos, pasas momentos buenos, momentos no tan buenos, y al final es fundamental tener buen grupo, tener buen ambiente, que el entrenador sea cercano. Si hay un jugador que está triste, preguntarle qué le pasa. Igual tiene a la novia lejos, tiene a la familia lejos, lleva tiempo sin ver a sus hijos. Yo creo, y eso ya lo dije en alguna entrevista, ahí me ayudó mucho Alex Vázquez. Cuando llegué al Arenteiro en segunda red, me dijo: Javi, necesitas que los jugadores sepan cómo eres de verdad, y necesitas mostrarte cercano y cómo eres realmente. Y le hice caso, y desde que me lo dijo y lo hago, creo que me fue bastante bien. Entonces yo creo que cada vez soy más cercano, intento ayudar lo máximo al futbolista. Creo que si el jugador está a gusto, va a ayudar al colectivo, y si los jugadores de manera individual están cómodos en un lugar, como puede ser Carballiño, este año Ponferrada, yo creo que lo van a poner a beneficio del colectivo. Al final, lo que decías tú el año pasado, Darío, empezamos pues
de una manera un poco dubitativa y irregular, porque es una categoría profesional, una categoría nueva. Nosotros éramos un recién ascendido, un club muy humilde, con muy pocos recursos, pero mira, esto es un proceso. Lo único que intentamos hacer desde todos los ámbitos del club, desde la dirección deportiva, desde los servicios médicos, desde el cuerpo técnico, es intentar mejorar a los futbolistas, intentar mejorar al equipo, y yo creo que ese proceso que dura 10 meses, que es lo que dura una temporada, se vio un claro crecimiento, y yo creo que incluso hubo partidos, lo hablaba el otro día con Diego García, el partido de Sabadell, el partido de Riazor, hubo partidos que casi rozamos la perfección, y soy una persona, la persona más humilde del mundo en el fútbol. Soy una persona realista, pero hubo partidos y hubo momentos que el equipo jugó muy bien, y era porque los jugadores creían en lo que hacíamos, había muy buen ambiente, éramos una familia, había muy buen grupo, y esa ilusión del primer año y ver la grada de Riazor con la afición del Arenteiro, y que el Arenteiro estuviera jugando en Riazor un partido oficial, pues aún se me pone a día de hoy la piel de gallina, y creo que son momentos que ni vosotros ni yo nos vamos a olvidar nunca. No, dende logo que non. Eu vouche preguntar xa polo que nos toca, que é o partido do domingo, non? Creo que teño apuntado por aquí, se non me equivoco, dime ti se non é así, que a última vez que te enfrontaches a Club Deportivo Arenteiro como rival foi fai cousa de 6 anos e varios meses, nun Barco 2 Arenteiro 0, pode ser, Javi? No me acuerdo. Aí Sí, me bueno, pillas. eu creo que sí, se non me fallan aquí os temas, por ali, polo ano pola temporada 17-18 estábamos os dous en terceira, tanto o Barco como o Club Deportivo Arenteiro, e bueno, un partido que gañades 2-0 na casa, e ora o domingo, pois despois de 6 anos e despois de un paso dun ano e medio por Club Deportivo Arenteiro, vaste volver a enfrontar ao Arenteiro. Evidentemente, as sensacións van ser moito distintas ás dese partido, entonces quero preguntarche un pouco como tes pensado preparar este partido, se vai ser un pouco diferente ao que sueles facer, como fixeches outro día contra o Andorra, e que crees que vas a sentir no momento de saltar o verde e ver que o teu rival viste de verde, por así decirlo, e valga a redundancia. Bueno, lo que es la preparación de partido, semana normal. Ya hoy a la mañana y a la tarde estuve viendo los partidos del Arenteiro hasta ahora, así que vi algún partido en directo, el de ayer, el del día de la Cultural lo estuve viendo, pero bueno, como digo yo, cuando lo estás viendo como aficionado, no haces un análisis táctico en profundidad. Hoy sí que ya nos sentamos a analizar el Arenteiro en profundidad, y la semana normal. Tenemos el miércoles el homenaje a Yuri, entraremos miércoles mañana, miércoles tarde tenemos ese partido, entraremos jueves, viernes, sábado, y el domingo el partido. Lo que es la preparación va a ser exactamente igual que una semana normal, pero evidentemente el domingo es un partido especial. Ya ayer, hablando con algún jugador, hablando con Chechu, con algún miembro del club, bueno, al final es una semana especial, sobre todo el domingo, saltar al campo y ver enfrente a los jugadores del Arenteiro, ver a Alex, ver al Gemiro, ver a toda la afición del Arenteiro, va a ser un partido muy especial para mí. Va a ser difícil, ya me pasó en pretemporada y era pretemporada y ya tuve sentimientos encontrados. El domingo, partido de competición, entre los nervios de la competición y un poco tener al Arenteiro enfrente, pues va a ser un partido que lo haga especial y diferente. Bueno, como afrontas este partido no sentido de que, bueno, xa sabemos que a Ponferradina é un equipo no que seguro que o seu obxectivo é canto menos estar xa non só no playoff, senón conseguir o ascenso directo. Evidentemente, pois en canto a puntos, vades décimos na tabla, mitad de tabla, 5 puntos. Eu, polo que teño visto do equipo, a verdade, polo que vexo dos comentarios da xente, a maioría da xente está moi contenta co xogo, é dicir que non levades quizáis os puntos que merecedes. Outro día en Andorra tedes moi mala sorte nunha primeira parte que ti calificabas despois en rolda de prensa como unha primeira parte case perfecta, do que falabas antes ti mesmo. Bueno, que crees que lle falta ao equipo? Porque ao final, evidentemente, tes moita pólvora, xogadores arriba como Borja Valle, Brais Abelenda, que parece que o estás recuperando dun ano pasado bastante máis discreto, non? E xente pois de moita calidade como Sesquerdo, como rapaz do Racing que tedes aí cedido, Gerai. Non sei, que crees que lle falta a Ponferradina para dar
ese golpe da mesa, gañar 2 victorias consecutivas e que se disipen un pouco as dúbidas. Bueno, yo estoy muy contento. Creo que tenemos una muy buena plantilla, como tú bien dijiste. Tenemos una plantilla muy compensada. Tenemos casi todas, bueno, casi todas, no, todas las posiciones dobladas, jugadores de mucho nivel. Creo que lo que dices tú es cierto. Creo que tenemos menos puntos de los que merecemos, pero esto es fútbol. En una liga de 38 partidos, pues todo vuelve a su lugar. Entonces, bueno, en ese aspecto estoy tranquilo. Las sensaciones que me transmite el equipo son muy buenas. El primer partido perdemos en casa 0-1 delante de la Real B, igual el partido era de empate y a los puntos quizás para nosotros, pero pierdes, fútbol. En Segovia remontamos el partido, nos ponemos 1-2 y nos empatan en el último minuto una falta lateral mal defendida. El otro día ganamos sobre la bocina Unionistas en el minuto 90, quizás de los 4 el que menos merecimos y fue el que ganamos. Y ayer exactamente lo mismo, creo que hacemos muy buena primera parte, creo que el proceso de construcción de ese modelo de juego está en buen camino. Ayer se vieron muchas cosas en las que trabajamos y felicité a los jugadores. Una pena, no podemos ponerse a los palos, generamos muchas ocasiones, nos vamos al descanso 1-0. Fue difícil esa charla en el descanso, porque como lo dices, son los jugadores que lo están haciendo bien y están perdiendo. Las sensaciones son buenas, sacamos un punto importante ayer en un campo difícil como es el de la Andorra, ante un rival directo, entonces bueno, en ese aspecto estoy tranquilo, a seguir trabajando. Las sensaciones que me transmiten son buenas y un poco a la pregunta que me hacías, yo creo que tenemos que mejorar un poco la definición. El equipo genera ocasiones de gol, nos falta materializarlas. Ayer estuvimos bien, un poco hay días que irán al palo y entrarán y otros días irán al palo y se irán fuera como ocurrió ayer, pero en líneas generales el equipo trabaja bien, el modelo de juego es reconocible y en ese aspecto estoy contento porque cuando los jugadores el domingo hacen lo que trabajaste durante la semana no hay mayor satisfacción para un entrenador que ese. E en canto a Denteiro, dixeches que xa viches algún partido, xa te enfrentaches a eles en pretemporada. Que tipo de equipo ves? Que diferencias ves co equipo que ti tiñas o ano pasado? E que sensaciones che dá este Club Deportivo Arenteiro despois dunha renovación tan amplia que ao final pois, é complexo, non? Comezar a rodar como lle pasou un pouco ao Arenteiro ano pasado nesas primeiras xornadas. Bueno, ya sabéis cómo soy sincero y no lo digo por quedar bien ni mucho menos. Me gusta el Arenteiro y me gusta mucho. Hablé 3-4 veces con Alex Vázquez, hablé después del partido de pretemporada en Ribadeo, me encantó ese día el Arenteiro, se lo dije. Hablé después del partido de la Cultu y perdéis 0-1, pero el equipo estuvo muy bien. Me encantó la segunda parte, hablé con Curro, hablé con algún jugador más, el Arenteiro estuvo muy bien y ante todo una cultural leonesa. Creo que hay muy buena plantilla. Todos conocemos el trabajo de Alex Vázquez, en eso no había ninguna duda que la plantilla iba a ser competitiva. Yo no tenía ninguna duda y eso no fue un motivo por el cual dudar a seguir o no seguir. Sabía que Alex iba a hacer un equipo competitivo 100%, así lo demostró. Tiene un equipo con grandes futbolistas, gente contrastada en la categoría, esa mezcla de veteranía con gente joven. Yo creo que la plantilla es muy competitiva y hay jugadores de mucho nivel. Me gusta lo que propone, me gusta el trabajo del cuerpo técnico. Hablé con Raúl el partido de pretemporada y me encantó lo que me dijo. Un entrenador muy trabajador, un entrenador muy humilde con las cosas muy claras. Ya me gustó mucho el año pasado en Teruel, la segunda vuelta que hace con el Teruel es una auténtica barbaridad. Al final nos fijamos en los que están arriba, nos fijamos en el Depor, en la Ponferradina, en el Nastic, pero hay que fijarse también en los equipos de la zona baja, en un Sestao, en un Tarazona, en un Arenteiro y en un Teruel. Y el Teruel, los números que hace en la segunda vuelta son de salvación y ese trabajo es de Raúl Jardiel. Creo que el trabajo que está haciendo Raúl es muy bueno. Escuchar las declaraciones de Jordan y es el claro ejemplo de que la gente está contenta, el equipo trabaja y los resultados tarde o temprano. Ayer consigue una victoria épica, de las victorias de Espiñedo, de las que ganas el partido con 10 y eso solo pasa en Espiñedo. Al final el equipo cree, yo no sé, ese ADN competitivo lo tenía el equipo de Fran Justo, lo tenía el equipo de Javi Rey y lo tiene el equipo de Raúl Jardiel. Debe ser algo que hay en la atmósfera de Espiñedo, pero Espiñedo es especial. Mi novia estaba en el partido y me dijo, Jobar, es que están con 10, 0-0, y yo, tranquila, Espiñedo tiene algo y ganan el partido. Entonces, yo no sé lo que es, pero lo decía Checho la que del partido, ¿cómo te gustaría estar hoy aquí? Y la verdad es que sí, porque hay cosas únicas, las viví como entrenador visitante y las viví como entrenador local en Espiñedo. Hay cosas que solo ocurren en Espiñedo, no sé por qué es, pero se genera una atmósfera que sois capaces de ganar en primera red con 10, 60 o 60 y pico minutos, le ganas a todo un Bilbao Athletic 1-0. Esas cosas son inexplicables que solo pasan en Espiñedo. Veo un equipo competitivo, veo un equipo
súper difícil de superar, un poco lo que era el Arenteiro el año pasado y lo que era también el Teruel, un equipo que defiende bien, muy organizado, que es muy difícil hacerlo gol, lleva 2 porterías a 0, Paladinos que no es sencillo, y ayer delante del Bilbao Athletic jugando tanta cantidad de minutos con uno menos, y el equipo va a ir a más porque hay grandes jugadores y hay un gran cuerpo técnico. Y repito que no lo digo por quedar bien, lo digo porque lo pienso. No, sí, se nota que as palabras son sinceras. Eu teño esa mesma percepción e sobre todo onde houve un momento do partido que se xunta toda a piña do equipo, que van celebrar todos a unha, aí daste de conta de que é un pouco que tamén sucedió ano pasado, que os xogadores están bastante unidos, que confían nelo, e sí que se notou esa atmosfera da que falas. Bueno, Darío, queres continuar? Preguntarle algo máis? Non che vamos roubar moito tempo máis, pero bueno, eu teño un montón de cousas que preguntarche. Sí, no, eu creo que eu xa para pechar, quería che preguntar xa a nivel general, vimos dunha primeira ref o ano pasado con equipos totalmente fora da categoría, a nivel institucional, a nivel afición, a nivel estrutura de equipo, como eran o Dépor, como eran o Córdoba, o Málaga, bueno, noutro grupo, pero ese tipo de equipos, non sei como ves agora este ano a categoría, dice por aí que baixou un pouco o nivel ao xa non estar estes equipos, polos ascensos que hubo, os descensos que hubo ano pasado no grupo 1, non sei como ves este ano o nivel da categoría, e se crees que de verdad se baixou o nivel con respecto aos últimos anos. Cada vez los equipos están más trabajados, cada vez los equipos entrenan mejor, cada vez los equipos tienen más recursos y eso iguala mucho el fútbol. Al final, igual que el año pasado, la primera ref es tremendamente igualado, muchos empates, fuera de casa es prácticamente imposible ganar, resultados muy, muy ajustados y yo creo que la primera ref tiene mucho nivel, cualquiera de los dos grupos. El año pasado también decían que el grupo 2 era más fuerte que el grupo 1 y el Málaga asciende como asciende en Tarragona. Entonces, bueno, yo creo que hay muy buenos equipos en los dos grupos. El grupo 1 es muy fuerte, a pesar de que la gente diga que el grupo 2 es más fuerte. Se demuestra siempre en los playoffs que son eliminatorias tremendamente igualadas. Y yo creo que es una competición de mucho nivel. Es dificilísimo ganar, tremendamente igualada. Todos los equipos compiten, todos los equipos se agarran a los partidos. No hay grandes goleadas, resultados muy ajustados. Y yo creo que es un poco la tónica de estos últimos años en la primera red. Y este año no va a ser menos. Sí. Bueno, Meli, tú non sei se tens preparado aí ese rosco que solías hacer. No, este ano de momento ainda non preparei nada, pero teño algo que preguntarlle, que xa é un pouquiño fora do fútbol. Este home ten unha promesa aquí ca xente, e non sei se a vai cumplir, se a vai deixar de cumplir, pasou o verao, este home non dixo nada. No anterior programa, como todos recordades, este home, pois, tamén outro que tamén colleu dirección ao Bierzo, que tamén seguramente nos este vendo e tamén sabe que ten unha promesa, pois teñen unha débeda pendiente con nós, son cousas diferentes, pero o señor aquí Javi Rey ten unha cena pendiente cos miembros de Tropas de Flores e da cantina, esperemos cobrala, que me están demandando todos os días, xa cho digo así, Eso que no os quepa duda, que nos iremos de cena juntos. Vamos a esperar que pase esta semana y después con calma. Tengo muchas ganas de ir a Espiñedo, de pasar un día entero en Carballiño, comer tranquilamente un buen pulpo, ir al estadio, disfrutar como aficionado y disfrutar también de todos vosotros, veros en persona, porque la verdad es que se echa mucho de menos todo y la verdad es que los gallegos tenemos morriña, tiramos para la tierra y nunca mejor dicho, a pesar de que estoy cerca y que estoy encantado en el Bierzo, cuando pueda me acercaré a Carballiño y me acercaré a Espiñedo a animar como un aficionado más que soy del Arenteiro, pero vamos a esperar que pase esta semana, todo hay que ser profesionales. El domingo tenemos un partido muy bonito, muy especial, pero necesitamos ganar y el domingo al terminar pues preparamos esa cena, Milito, cuando quieras. Eres capaz de darnos unha porra do partido do domingo? No me atrevo, No porque si no con las redes sociales, imagínate, no me atrevo, me lo reservo, te lo digo despois por privado. Vale, queda dito, eu tamén che direi a miña. Pois, bueno, eu simplemente facerche unha última pregunta daqui da xente, un pouco que che preguntei ao principio, pero bueno,
un pouco se existe moita diferencia, pregúntanos aquí Jacobo, da maneira de traballar no Arenteiro, evidentemente falabas das persoas, non, que son moi importantes, a diferencia da Ponferradina, supoño que se refire un pouco en cuanto a medios e demais, non sei se notaches esa diferencia do que ti dispoñías o ano pasado ou da comunidade que podías ter a que tes quitáis este ano. La única diferencia son las instalaciones. Al final ahí sí que entrenamos todos los días en un campo de hierba natural. En Carballiño pues entrenaba mucho tiempo en la Uceira. Cuando Barbantes, ya sabéis cómo es el invierno aquí, cuando Barbantes estaba mal no se podía ir allí. Pasamos 2-3 meses entrenando siempre en sintético. La única diferencia son los recursos materiales. El resto es exactamente igual. Y como dije antes, después es fútbol, es 11 contra 11 y el Arenteiro va Riazor y empata doses. Ahí no se mira el salario de los futbolistas o la carrera de los futbolistas. En el momento que se sale al campo es 11 contra 11. Da igual donde entrenaste el lunes, el miércoles o el jueves, es fútbol. Y eso hace que este deporte sea tan grande, que se iguale todo tanto y que el Numancia sea capaz de ganar al Barcelona. Esas cosas pasan, por eso es tan grande este deporte, solo pasan en el fútbol. E unha rapidiña antes de que te vayas, porque senón faríache moitas preguntas largas, pero vouche facer unha pequena máis. Javi Rey, mollas un pouquiño en como quedará ou que equipos cree que son os que quedarán arriba nesta competición? Sen o mellor darme posicións. Un pouquiño sí, yo creo que Ponferradina, yo creo que Ponferradina, Nastic, Cultural Leonesa, Andorra van a estar ahí. Después yo creo que Real Unión de Irún hizo muy buen equipo, tiene muy buena plantilla. Y después los filiales. El Barcelona B está compitiendo en primera red con niños de 16 años y gana partidos. Me parece una auténtica barbaridad. Estuve el otro día, entrenamos el viernes en Barcelona, en la ciudad deportiva del Barcelona, y lo voy a contar como anécdota. Y hablo un poco de la grandeza del Arenteiro. Estuve con Albert Sánchez, el actual entrenador del Barça Athletic, el año pasado el segundo entrenador de Rafa Márquez. Acabo de entrenar y ellos estaban entrenando en otro campo y me estaba esperando. Nunca había hablado con ese chico, me estaba esperando y me felicitó por la temporada que hiciéramos el año pasado con el Arenteiro y la manera de jugar. Creo que no hay mayor satisfacción que esa, como entrenador de tanto nivel del Barça, que un poco te agradezca y te felicite por el trabajo que hizo Club Deportivo Arenteiro el año pasado, y ya no solo por la clasificación, sino por la manera de jugar. Eso habla de la grandeza del Arenteiro, que vayas a Barcelona con la Ponferradina y te viene el entrenador a felicitarte. Esos momentos son únicos y eso está por encima de una clasificación o de un resultado. Yo creo que esas cosas hacen que tenga sentido todo lo que hacemos. E xa non só da grandeza do equipo, senón do legado que deixan as persoas e do legado que deixaches tú en Club Deportivo Arenteiro, que creo que nese ano e medio diches un toque personal e fixeches que o equipo tamén ou puxeras un pouquiño o grau da arena para eses recoñecementos que ao final son parte do Club Deportivo Arenteiro, pero personificados en primeira persoa en ti como adestrador delo. Así que por ese lado douchas gracias desde aquí por todo ese tempo e por ese legado do que falas, é unha anécdota pois moi enriquecedora. Así que non sei se tes algo máis para comentarlle aquí a Javi ou se xa o vamos despedir directamente. Nada máis que de novo moitísimas gracias por estar aquí. O domingo non vou poder estar en Ponferrada, que estarei de viaxe, pero seguro que te toparás ali con grandes amigos do Carballiño. Xa lles mandarei saludos da miña parte. Muchas gracias, Darío. Bueno, pues nada, un placer e moitas gracias, Javi. Y nada, antes de despedirme quería mandarle un mensaje de ánimo a Ramón. Espero que no tenga gravedad esa lesión. Le mando desde aquí mucho ánimo y a vosotros felicitaros una vez más por el gran trabajo que hacéis, por la cobertura que le dais al Club Deportivo Arenteiro. La verdad es que se nota el cariño que le tenéis hacia el club, y yo a nivel personal quería daros las gracias por el cariño que me mostrasteis durante ese año y medio que estuve con vosotros y el cariño que me seguís mostrando a día de hoy. Lo agradezco mucho. Siempre voy a estar a vuestra disposición y aquí ya sabéis que mi corazón siempre va a tener un trocito de verde arenteiro. Muchas gracias. Bueno, pues gracias. Non che desexo sorte para domingo, toda a sorte do mundo a partir do domingo. Gracias, Javi. Por todo, un saludo. Chao, Javi. Chao. Chao.
masajista. Dixenlle a mamá que iba a ser un artista. E ti non o queres ver, pero eu prometo che que eres a miña favorita. E quero que sepas que sigo esperándoche. Pois despois deste gran ratiño con Javi, de facer xa esa previa do partido do domingo ás 7:30, pode ser, Milito? Sí, 7:30, xusto. En terras do Bierzo, pois nada, toca falar, e como non vamos falar desos 3 puntiños, os primeiros, ai, non era un almendra como outro, pero esos 3 primeiros puntiños para sacar que consigue o equipo verde, e ainda por encima, na nosa casa, a mí parece un partidazo, bueno, despois xa falaremos. Pero Así primeiro que- falaremos da previa, non? Digo da previa da previa da Ponfe, non? Ou do pós? Queiros. Veña, para cambiar un pouco, falamos do pós agora para coller Vale. o programa con máis entusiasmo despois desos 3 puntiños. Vale, bueno, pois nada, eso, primeira victoria na casa, bueno, na Liga, mellor dito, e a verdade é que foi un partido de moitos nervos. Eu, desgraciadamente, pois son das personas que pensa que ao final os árbitros danche, quítanche demais, non? Un día te cabreas porque non che pitaron un penalti ou que sexa, pero bueno, son accións puntuales que se poden equivocar, os árbitros son humanos e o mellor encante pois ver as cousas do teu modo, pero con este señor que foi o do outro día, e teño que empezar polo árbitro, porque a verdade é que me parece escandaloso, e dende aquí xa sei que somos un medio pequeniño e que non temos a voz de grandes medios, pero decir que o que pasou o outro día en Espiñedo é para miralo, para analizalo ben, que a Federación mire, porque un árbitro ven 3 veces, as últimas 3 veces a Espiñedo, expulsa a 5 xogadores do Arenteiro, que xa non falamos de corpo técnico, porque podes, no fragor da batalla de expulsar a un xogador, podese quentar o delegado de que te expulse, non, 5 xogadores, 2 contra o Pontevedra, 2 o ano pasado contra Irún, e un este ano contra o Leti B. Entonces, bueno, accións que moitas delas son máis que discutibles, a min a do outro día que non me parece nin falta, hai un leve toque, eso condiciona un partido. Un partido que hasta ese momento estaba sendo para min dominado polo Arenteiro, non habíamos tido ocasións superclaras máis alá dese remate de cabeza de Llano, pero vía un Arenteiro dominante, que tiña o partido controlado, atacando moi ben, buscando os espazos, con Jordan e Llano, que Jordan está espectacular, sigue como acabou a tempada pasada, a verdade, e unha segunda parte onde tocou sufrir, onde o propio Jardiel en rolda de prensa comentaba que certo é que outras veces falamos do Día do Cultural que era unha mágoa que chegaron unha vez e meteran un gol, si que é certo que tuveron 2 ocasións moi claras, unha ao poste nesa segunda parte, pero o Arenteiro tuvo 15-20 minutos que foi valente, que foi hacia adiante. Creo que sobre todo coincidiu con esa entrada de Curro, que a verdade é que lle deu moita enerxía, que ven apretando moito os homes do medio do campo, porque penso que se pode estar merecendo tamén unha oportunidade no 11 inicial, e quen sabe se o mellor a ten o domingo en Ponferrada, pero bueno, deso xa falaremos despois na previa do partido. En definitivas contas, pois un Arenteiro que foi valiente neses minutos, que incluso por certos momentos con 10 embotellou o Atleti no seu área, e que ao final pois conseguiu ese gol de Nol, a gran centro de Jordan, outra vez espectacular de novo, con esa banana que topou a Enol dentro do área do Atleti B, e nada, un gol para celebrar. Creo que facía tempo que non vía celebrar tanto un gol a Espiñedo, e nada, pois 3 puntiños que facían falta para estrenar ese casilleiro de victorias. Sí, como ti ben dís, Milito, partidazo. Para min foi un partidazo domingo que vivimos ali, o que vivimos en Espiñedo. Creo que facía tempo que non se vivía un partido así en Carballiño, bueno, en Espiñedo neste caso. Vouche pedir un segundo se nos faz o favor, Milito, que abandones a sala porque lle quero dar paso a Don Carlos de Inglaterra. Que tal, como estamos?
Boas a todos, Darío, perdona polo inconveniente este da entrada a destempo, que sempre genera problemas, ou casi sempre. Como diste, un partido deses que nos reconcilia, non? Co fútbol e con Clube Deportivo Arenteiro, despois dun comezo de tempada complicado, non? No que o equipo pois parecía que estaba xogando ben, pero que os resultados non terminaban de chegar. Ben é certo que é un comezo de liga complexo, con rivales bastante difíciles, un calendario difícil nese aspecto. E nada, onte parecía que todo iba en contra nosa e ao final, pois, ainda non sei moi ben como, fomos capaces de darlle a volta ao asunto, de que a película tuvera un final feliz e de pillar un montón de moral e de ilusión para ir ao Toralín e intentar marchar dali con... Eu xa vou ser optimista, vou dicir que intentar marchar dali cos 3 puntos. Sí, señor, sí, señor. Sí, eu creo que a min creo que o inicio do partido gustoume como saliu o equipo moi valiente polos 3 puntos e creo que hasta o momento da expulsión era claro o dominador do encontro. A partir de aí, evidentemente, o partido cambia e o Arenteiro pois non tiña máis que aguantar e intentar aproveitar as que tuvera. Ben é certo que hasta o minuto 60 ou así prácticamente non tuvo ocasións desde a expulsión. Creo que tamén o partido entrou nunha dinámica bastante bronca co Trencilla poñendo o baremo das tarxetas e das faltas, bueno, en dudosa altura, digamos, o listón. Creo que o partido se volveu un pouco bronco. Despois, creo que foi un tiro de Curro, el da frontal da área, que lle quedou un rechazo en córner, creo que era. Creo que aí pouco a pouco o equipo empezou a comer de tarrebo ao Bilbao, creo que se empezou a vir máis arriba. Como dicía Milito, un Jordan inconmensurable. Creo que ese empuxe da afición, ese empuxe do equipo, se transmitiu aos xogadores que iban entrando tamén. E o equipo pois acabou por meter gol e a mí o que máis me sorprendeu que prácticamente noqueou o Bilbao, que foi incapaz durante unha hora xogando con un xogador máis de meterlle mago ao Arenteiro, salvo algunha acción evidentemente de algún centro lateral, algunha acción un pouco independiente. Creo que o Bilbao non foi capaz de dominarlle ni superar o Arenteiro con un xogador máis durante unha hora. Eso fala moi ben do traballo de Jardiel, non? O que falamos un pouco nestas últimas semanas, que é o que dicía Milito tamén na entrevista antes, que é un equipo con moitas caras novas, que necesitan horas de xuntos, ao final, as incorporacións con ese mercado longo, mercado dilatado, que xa é habitual en Casa Arenteiro, pois ao final na primeira xornada moitos dos xogadores só levan polo menos como máximo 2 semanas de sesións de adestramento xuntos. Entón, pois, bueno, a tendencia dinámica era positiva, pero a vitoria era, así mismo, moi necesaria. E onte, pois, unha vitoria épica, fantástica, e eu quero romper a parte unha lanza a favor de Javier, por dous aspectos. O primeiro, con todas as vicisitudes e todas as cousas que se tornaban en contra do equipo, pois con cada cambio foi quen de facer mellor ao Arenteiro, foi capaz de plantarse mellor no campo. E segundo, por dotar de tranquilidade e de calma ao equipo. Falábase no famoso grupo de WhatsApp que Jardiel pois é un entrenador cunha filosofía ou con un temperamento un pouco máis relaxado que os dous antigos inquilinos de Clube Deportivo Arenteiro. Espiñedo normalmente adoita bancar, digamos, a xente máis visceral, xente máis activa, parece que pois Jardiel e o seu staff pois foi capaz de dotar de calma e de tranquilidade, e penso que eso se trasladou ao equipo tamén, porque a pesar da dudosa decisión arbitral, que non vou entrar a valorar porque non coñezo o reglamento, pero parece que foi un pouco excesivo o cartón vermello, pois o equipo soubo manter a calma e pouco a pouco plantarse, gañar terreno e ao final marcar o gol que para min é xusto e nos dá os 3 puntos que mellor reflicten o que foi onte a tarde en Espiñeiro.
Sí, non sei se nos escoitas, Milito, estás por aí ou... Sí, non? Sí, estaba escoitando Vale. cuidadosamente a don Eu, Carlos de Inglaterra. Benvido por aquí, Carlos. Buenas, Milito. Boa eu está. creo Que que... tal, Eu que creo, tal estamos? Despois do de onte os luz son menos luz. A Verdad verdad que que sí, cunha vitoria do Arenteiro, un cando soa a alarma pola mañá, pois ten unha perspectiva diferente. Tías que poñer o ruxido da alarma a celebración do gol de onte de Espiñedo, porque a verdade que foi para poñerse os pelos de punta, E xa sabes como é o asunto. Eu estas 3 primeiras xornadas que me cuadrou de estar na casa, pois fun a todos os desplazamentos e fun a todos os partidos e tal, e non se ve ningunha vitoria, e o primeiro día que se falta, pois pasa isto, non? Bueno, quédate por alá o máis tempo posible. Bueno, non sei se sí, xa definiches un pouco o que foi o partido outro día, non? sí, non, aparte, xusto iba a decir destacar un pouco o comentario que dixo antes Javi Rey, que creo que dixo que Chechu lle escribiu, bueno, estaban falando e lle puxo, este era un dos días das que che molaría estar en Espiñedo, porque creo que se viviu un ambiente que facía moitos partidos e moitos meses que non se vivía, Creo que como estaba apretando a grada, como estaba apretando a xente do bar, a xente do fondo, a xente do lateral, creo que facía moito tempo que non se vivía, hasta me atrevería a decir que non se vivía desde o ano pasado, o día do Irún. Ou eu, polo Canta, menos, non o Darío, sentí. vouche facer unha pregunta que pode ser un pouco polémica. Tú canto crees que a influencia do Trencilla neste sentimento de unión hacia un, digamos, obxectivo común? Bueno, Quero lle dar un o seu pouco era o a Daría Puxo. volta, quero lle dar un pouco a volta a tortilla, A nese tortilla. aspecto. É o que dicía Gústame sobre moito a reflexión. É o que dicía sobre o que poñía en valor antes de Jardiel, digamos. Hai cousas que un partido de fútbol ou na vida non vai poder controlar, non? E hai veces que che veñen vendadas e outras veces que che veñen todas ao revés. Onte viñeron todas ao revés a partir do minuto 30, a partir da expulsión, digamos. Esos 30 minutos de xogo posteriores fanse cambios no descanso, Nacho Ramón lesiónase, parece que é de gravidade, ainda non hai nada oficial, pero non ten boa pinta o asunto. Bueno, pois, eso, todo ao revés. En cambio, o equipo sigue confiando, sigue creendo unha idea, e pouco a pouco, pois, vai batendo na porta e ao final, pois, facendo as cousas que dependen, facendo as cousas ben, tendo a calma, pois eres capaz de someter a un filial dun equipo de primeira que está facendo desembolsos astronómicos para o que ven sendo o Club Deportivo Arenteiro. Entón, pois bueno, eche así o fútbol e a vida e a meu, a verdade, conte alegroume a tarde, a verdade, Vitoria. non disimulas que se che nota ben, ademais. Pero bueno, é normal. Aparte, creo que son vitorias das que dan gusto, das que dis tú, joder, pois, como decía un xogador, bueno, non vamos a decir o nombre, que co que estuvemos falando ao final do partido, Quitaches mo da boca, iba a decir o mismo. nos comentaba que falaba, estuvo nos dicindo de que xusto antes do partido estaba falando con outro compañeiro e que dicía, hoxe, ojalá ganemos sufrindo o que non está escrito, que se ganemos sufrindo como se ten que ser metendo Camao no 90. Sí. Pois pouco menos lle faltou. Sí, eu penso que se a parte boa que ten o tema do árbitro e o tema tamén da afición e todo eso, penso que o equipo hasta lle veu ben gañar este partido desa maneira, como comentaba ese xogador, porque eso reforza a moral do grupo e veste capaz de que dis tú, pois ao final non fan falta tantas cousas ou tantos rodeos para gañar un partido, non? Simplemente con estar unidos e ir para diante e creer no que faz, pois moitas veces é o que se necesita, non? Sí, sobre todo nestes inicios de liga, que moitas veces, como estaba pasando o Arenteiro, que faz moitas cousas ben, pero despois non consigues o resultado e parece que non faz o suficiente para lograr os 3 puntos, para lograr darlle a volta a resultados. Isto demostra moitas veces que, como dis tú, non, que creendo, que tendo confianza, que é moi importante, sobre todo nestes inicios de liga,
sendo un equipo traballando e sufrindo todos xuntos, pois os resultados sí que chegan. E ao final dubidar é normal, non? Digamos, Sí, a por parte suposto. con un equipo novo, con xente que non se conoce, caer nestes vicios negativos é moi fácil. Un equipo entra nunha xeira de 4 ou 5 partidos sin dar comezo de temporada e xa parece que vamos ir costa abaixo sen freno, non? Por eso a vitória é tan importante, porque aparte de eso, de darlle, pois o que dicía Jordan ao final do partido, de reconfortar o equipo e de darlle un sustento a todo este traballo que estaban facendo, pois nunha visión máis cortoplacista, eu penso que van ir cheos de moral ao Toralín e pensar que son capaces de terlle mal Sí, sí. a Ponferradina tamén. De calqueira cousa, evidentemente. Eu, a verdade, que alucino co nivel de Jordan. Parece que cada partido que pasa está mellor. O lateral Ourense é unha cousa de todos. Onte pegalle unha falta aí espectacular, unha falta que era complicada, escorada ali na banda esquerda, no pico da área, que case vai para dentro, e acabou cos xemelgos arriba de todo, e a verdade que está facendo uns partidazos que son increíbles. Ademais, alegroume moito que fora o escollido polo Club Deportivo Arenteiro para romper ese pouco ese bautismo, non, por así decirlo, desas entrevistas directas a xogadores, que a verdade que estuvo moi ben, e que, bueno, pois a verdade estou impresionado co nivel do lateral dereito ourensán. Sí, para min, bueno, falaremos despois das notas e tal, pero sin duda ten que estar no top 3 do partido, pero sin ninguna duda, creo que foi impresionante, hasta diría que foi o mellor partido de Jordan desde que está no Arenteiro. Sí. Se non foi o mellor, foi dos millores, pero sí. que lembro-me de un montón de partidos bons xa de Jordan, que me lembro de partido malo non me lembro, realmente. Sí, que non foi, non tampouco quero dicir que sexa algo esporádico, creo que No, está dando un nivel impresionante. No. Bueno, pois, falando de niveles, podemos dar esas notas, se vos parece, ou que? Se o vedes claro. Sí, non sei se queredes empezar algún... Queres empezar tú, Carlos? Sí, dou llevo. Así estrenaste. Dou llevo de primeiras. Eu penso que xa fixera isto día de Tarazona. Sí, sí, claro, que fuches a... Non me acordaba. Que me comentara ali ao final, ao comezo, digo. Que che parece o nome da última sección de Romerito? Bueno, ben, a propia homenaxe, digamos, a unha figura importante da historia do clube. Bueno, pois en canto Darío teña aí... Non tes o cuadro original, por así decirlo, Darío? No, pero se me ides cantando as notas, eu... No, vale, pois nada, dalle, Carlos, entonces, non? Ou xa estás disposto? Sí, estou sin problema. No, digo yo a Darío, tú xa sei que estás dispostísimo. Sí, eu estou. Vale. Perfecto. Pois, cando tú me digas Don Carlos de Inglaterra, cántame quen crees para ti quen foi o teu MVP dese Arenteiro 1, Bilbao Athletic 0. Pois MVP, para min, sin lugar a dúbida, Jordan Sánchez. Onte, si fixesen... non sei se Club Deportivo Arenteiro este ano ten dispositivos destes GPS para controlar, digamos, a zona de influencia dos xogadores e tal. De feito, notase cando salen a aquecer que lle pon o propio Nico, sí. Fixeime onte no descanso. Pois gustaríame analizar os datos de Jordan e estudiar o mapa de calor, porque me dá a sensación que non quedou unha zona do campo sin que fose coberta por Jordan Sánchez. Bombardeu todo o campo, non?
Si se xogara aos barcos quedaban todos tocados lle hundidos. Fascinante, a verdade, o de Jordan onte, tanto en defensa como en ataque. A parte da falta que mencionaches tú antes, pois a asistencia que lle dá Enol, a parte digamos, do físico que está mostrando, pois é un xogador que sempre se caracterizou por ter moi bon pé para ser lateral dereito, non? Sí. Empezou a temporada de maravilla, recordo que o ano pasado tamén empezou moi ben, pero este ano quizás sendo un dos pesos pesados do vestiario por veteranía e por xa o tempo que leva no equipo, pois diría que deu un paso adiante e de momento pois está sendo o mellor da tempada de Clube Deportivo Arenteiro. Para ir así un pouquiño rápido no apartado de preesquecer, pois ao mellor é un pouco inxusto, non? Pero onte na foto sale Joao Díaz. A parte Darío, pois, din que xa escribiu o nome antes de que... Xa intuía. Sí, digo inxusto porque ao final pois é media hora de partido, non? En unha media hora na que o Atleti pois non tuvo apenas perigo. Pero aí comete un erro en bolicas e despois, pois, bueno, pode ser roxa ou pode ser amarelo ou pode ser calquera cousa. A verdade que é unha pena para un xogador que bueno, ten así un comezo un pouco, digamos, dubitativo. Penso que é un xogador que co balón nos pés deféndese ben. Si teño que poñer un pero é quizás a súa falta de contundencia, digamos, o corte é pouco expeditivo. Para un central eso é clave, e especialmente vindo dunha parella na que Javi Moreno formaba con Ger, non? Que era todo o contrario, era un xogador que iba moi forte o balón sempre. Entón, pois, bueno, é algo que supoño que mellorará co paso das xornadas, pero xa che digo, penso que co balón nos pés é un xogador que pode aportar cousas no Arenteiro. No aspecto de incordio, pois o Trencilla, García Riesgo, teño que dicir que foi o mellor, non vou dicir o mellor xogador do Atleti, pero a figura no partido que máis incordiou a Clube Deportivo Arenteiro. No día de onte, ya é sospechoso habitual, non? Como se suele dicir. Hai xente que ten contadas as estadísticas, eu non, pero así de memoria recordo dous ou tres partidos que a verdade ten feito xa un descosido interesante. Polo menos esta vez non acabou a acta como acabou o ano pasado o anexo de outras entidades. Sí. Ainda que houbo correccións, digamos. Romerito, Jardiel, pois vou poñer o listón moi alto, pero para min onte é non lle vou poñer un 10, porque senón creo que fai o resto da temporada, pero para min onte é un 9,5. Acerta, digamos, en manter o esquema nese último cuarto de hora da primeira parte, na que cando mellor está o Atleti. Nos cambios do descanso, pois Nacho Ramón lesiónase ao pouco de comezar a segunda parte, dalle a entrada a Enol, que fai un partidazo, dalle a entrada a Curro, que fai outro partidazo. Outra vez, a riesgo de ser moi repetitivo, pois onte a min Javier é unha obra maestra, digamos, por parte do adestrador aragonés, e que espero que establezca o tono para o resto da temporada e seguramente lle dé moita confianza. 9,5. Exacto, exactamente. Bueno, a verdade é que lle das unha nota bastante alta ao técnico aragonés, sí, señor. Bueno, sigues ti, continúo eu, Darío. Veña, dalle ti, Milito. Vale, pois é que podría algo distinto, pero que non, o sea, no tema do meu EP, pero que non é imposible poñer outro nome que non sexa o de Jordan. Sí, poderíamos poñer a Enol por ese gol, por ese traballo que fai cando entra, desgraciadamente, por culpa da lesión de Nacho Ramón, que dende aquí non o fixen todavía, pero desexámoslle moitos ánimos e moita sorte de que non sexa nada grave, pero bueno, a verdade que o lateral dereito, que sobra decirlo, xa o alabamos e creo que é o meu EP destacado do partido. En canto para esquecer, pois eu non vou poñer a Joao, porque ao final
sería un pouco, non sei, é que para min, como non hai falta, pues, que tampouco podo cargar o tema con el. Vou poñer a Jardiel, porque eu voume explicar por qué, nese aspecto, porque, bueno, falando en rolda de prensa, el mismo recoñece o erro, cando fala de que xa estaba falado o tema de que tanto Javi como Joao Díaz marcasen 1-1 nos desplazamentos do porteiro, e creo que o mellor foi un pouco arriscado pola súa parte en facer isto, e por iso veu a expulsión, pero bueno, evidentemente comentaba que non se poden facer partidos perfectos, pero bueno, é simplemente pois porque non quero poñer a ningún xogador, porque penso que todos os xogadores onte diron o 100% polo equipo, e bueno, é un pequeno paliño que non vai empañar a nota que lle vou poñer na última sección. No tema incordio vou poñer a Indica, o extremo do Athletic Club, que me parece un xogador de moito talento, moi desequilibrante, e a min gustoume moito, a verdade. E despois xa, bueno, ainda non puxecho o nome, estou chino demasiado deprisa, digo. Un pouquiño. Bueno, pois eso, o rapazo extremo creo que xogaba na banda dereita no Bilbao. Con K, de kilo. Indica. Aí mesmo, aí está. E bueno, eso, doulle o pau a Jardiel no para esquecer, pero bueno, doulle unha boa nota e quero alabalo polo manexo do partido. Creo que fixo pois un partido moi bo tácticamente, ao final de contas, creo que estivo fino nos cambios, aínda que o do descanso de Nacho Ramón, pois desgraciadamente lle salira mal, pero supo mover moi rápido despois o banquillo. Creo que anulou as virtudes do Athletic Club, cousa que non é fácil. Creo que xogar con 10 durante tanto tempo e que prácticamente sí que fixeron ocasións de gol, pero bueno, é normal cando un equipo xoga con superioridade, pero a verdade é que defensivamente o Arenteiro non é que sufrira en demasía. Así que só lle vou baixar un pouco a nota por ese fallo que nos costou a expulsión, bueno, a expulsión que nos costou por culpa do árbitro, pero bueno, voulle dar un 8,5. Me parece que foi un partido moi completo, e se non lle dou máis nota é un pouco por eso, e un pouco porque creo que lle falta un pouco tamén ese carácter de pillo que lle fai falta a un entrenador ou a un corpo técnico, como había os últimos anos, de protestar todas esas xogadas, pero bueno, evidentemente non todos os adestradores son da mesma maneira, hai nos máis calmadiños, e bueno, pues, cada un é un pouco como é, pero en liñas... Dime. Sí, pero no, de isto podemos comentarlo en tema novas, que xusto vos iba a preguntar eu por un aspecto deses. Sí, bueno, eso que comentaba, pero en liñas xerais me parece un partido notable moi alto, e non lle dou máis nota porque penso que van vir partidos millores de Jardiel e vámonos ver. Unha que decalle unha de area, Carliños. Xa vexo. No, a verdade é que os partidos, cando a min pasa, en plan, cando me toca ver os partidos pola televisión, ves, non os percibes da mesma forma. No campo vense matices que a distancia non se ven. Entón, a miña perspectiva pois é así sempre, digamos, un pouco vou a cegas, pero non por poñerme en contra de ti, Milito, pero é a miña... sí. É a miña opinión. Eu levaba anos xa esperando que chegase un adestrador deste perfil máis calmado ao banquillo de Club Deportivo Arenteiro. É que eu son de sangre quente, entonces gustamos adestradores de sangre quente. Nese aspecto estou contento. Xa. No, eso está claro que vai no carácter de cada un ao final. Pero bueno, evidentemente, pois un 8,5 é unha nota moi alta pola miña parte. Darío, adiante. Pois xa por último, eu a verdade que tiña dúdas co MVP, incluso ali nos últimos minutos do partido ainda lle din algunha volta. Gustoume moito o Curro, o partido que fixo, gustoume moito tamén de novo Llano, creo que ten moito mérito que está facendo este chaval. Gustoume moito o conxunto de equipo en general, pero creo que non podía, gustoume Javi Oviedo tamén, pero non podía non poñer a
ao noso amigo Jordan Sánchez. Creo que cando vi nos últimos minutos que non daba, estaba tieso, incluso Curro en defensa tiñase que poñer de lateral porque Jordan era incapaz case de facer unha carreira de 20 metros, e ainda así seguía, baixaba a defender, intentaba salir, levantábase, corría. Creo que estuvo espectacular, e entonces creo que non podía deixalo como MVP. Eso que non me gusta repetir o dos demais cantineiros, pero bueno, creo que a ocasión o merecía. Nombre para esquecer, creo que ningún xogador fixo mal partido. Creo que o equipo estuvo espectacular en competitividade, en rendemento. Creo que é moi injusto, pero é que non teño outro xogador para poñer nesta posición. Creo que non é para esquecer, incluso non o poño polo penalti en sí. Creo que o fallo está antes do penalti. O fallo está cando tú tes o control do balón, tes o xogador por detrás e o dianteiro que che gana a tostada. Despois, a acción do penalti, teño a miña opinión, que é evidente, pero creo que o error grave non o cometeu no penalti, senón que o cometeu deixando que lle ganara a tostada cando tiña todas para el, ou tiña todo o balón para el. Nombre incordio, pois non teño dúbidas o noso amigo. Sinto Milito porque sei que é un gran amigo teu, pero non, ou polo menos esa impresión me deu o domingo, pero non pode ser outra cousa que rías. Creo que un arbitraje totalmente descontrolado. Creo que con actitud chulesca, incluso se reía, accións posteriores ao penalti cando comentaba con algún xogador do Arenteiro que lle recriminaban. Creo que se lle viron as cores, porque tarjetas amarillas que non sacaba para un lado, sacaba para outro, con accións moitísimo máis leves, faltas que bueno, en fin. Creo que non sei de onde ven esta tirria que pode ter o noso amigo García Riesgo contra o Arenteiro, contra Espiñedo, pero a verdade que os arbitrajes son tremendos, son tremendos. Pero bueno, pouco que contar xa nese aspecto. Entonces, a miña nota... Que non se sepa, exactamente. A miña nota ao noso Mr. Jardiel, a nota Romerito, voulle cascar un 9, que é un pouco unha media entre ambos os dous, como a semana pasada. Sempre como Suiza, igual que a semana pasada, como Suiza, neutral aí. Creo que tivo... Incluso lle poñería máis antes a nota de Carlos que a de Milito, porque me parece que de feito comentei no partido, non sei con quen estaba, creo que era cun ex-tertuliano, bueno, non é ex-tertuliano, pero un tertuliano que leva unhas programas sin pasar por aquí, que lle comentaba que estaba vendo un partido con ele e lle comentaba que a verdade que o tiña jodido, porque sale, empeza moi ben na primeira parte, pumba, cascañe unha expulsión ao central, fai un cambio que non sei se, creo que por lesión, non, de Diego Gómez no descanso, pode ser. Non sei se foi por lesión, a verdade que non sei se que estaba tocado, non sei. Fai o cambio, pasa a Ferreiro para a banda dereita e pon a Nacho en punta, entendo que máis para buscar balóns directos, non sei, os 3 minutos lesionase de gravedade Nacho, ten que volver a facer un cambio, ten que volver a tocar. Creo que tiña moi complicado nunha situación onde o equipo necesitaba ganar xa para coller confianza. A verdade que a min gustoume como gestionou o partido ante unha situación bastante complicada para ele. Sí, ademais Sí, fala, Carlos, fala. No, que mira, que non pensar en eso, pero tú mira o cambio que fai Jardiel no descanso despois deses últimos 15 minutos no que o Arenteiro está un pouco embotellado e non ten así moitas ideas e tal, o que fai é meter a un 9 de referencia arriba e deixa a Baselga no campo como letrón libre. Aí demostra que na segunda parte digamos, a idea do Club Deportivo Arenteiro non é salvar o empate, senón ir pola vitoria.
con menos, diante dun filial que xente nova, xente que corre moito, xente que, bueno, xa sabemos todas estas cousas porque xa xogamos ano pasado contra filiais e a comezos da temporada, xornada 4, xornada 5, para min é unha Eu creo xestión moi eu creo valiente que e ao final saliu ben. Eu creo que ese cambio vai un pouco dirixido a un mensaxe tamén aos xogadores, non? Porque falaba en rolda de prensa algo de como que non llevamos dar tanta importancia a unha roxa como se fora algo tan grande, non? Que sí que o é, pero que non che vaya na cabeza a pensar que non eres capaz de conseguir a victoria. E penso que van un pouco por aí os tiros dese cambio. E eso foi parte do que me gustou de Jaldiel. Aí douche totalmente a razón, sinceramente. Despois tamén aproveita e mete a Curro, cando mete a Enol, mete os dous, quita a Solar, que ten tarxeta amarela, tamén está pensando nunha outra posible, o mellor, segunda tarxeta de Solar, entra Curro, dalle tamén un aire novo ao equipo. Creo que o momento ese de cando fai o recorte hacia dentro e dispara, ainda que o disparo foi moi flouxo, creo que é un punto de inflexión para os verdes, de que ven que poden conseguir chegar arriba. Entonces, en ese tema sí que alabo a Jaldiel como a Fasti, Carlos, sin duda. Pois aquí quedan as notas. Non sei se queredes comentar algo máis do que foi o partido. Non, podemos xa pasar rapidamente ca previa da Ponferradina, non? Sí, antes que nada quería mostrarvos aquí unha cousa, quería mostrarvos pois nin nada máis nin a clasificación, non? A clasificación. Certo, exactamente, nada máis nin nada menos que, dame un segundo, que pincho por aquí, como queda a clasificación tras estas 4 jornadas. Xa non chove como chovía, Carlos? É que é outra cousa, e ao final pois non sumas onte, ou sumas un punto que podía ser perfectamente como acabar o partido, tal como viñan dadas as cousas. Vas ao Toralín, vas con moral baixa, un equipo forte, digamos, é factible non sumar ali, poste que en día en outubro con un punto, 2 puntos tal, é unha losa que hai que remontar e tal. Como dicía Laporta, ou dixo Laporta en algún momento, al loro que non estamos tan mal. Correcto, exactamente. Ni máis ni menos. Pois, bueno, pois aí está a clasificación, non? Coa Cultural líder con 10 puntos. Hai varios, bueno, non vexo aí moi ben, 9 ou 8 puntos, que non se ve moi ben desde a miña posición. De que? O Club Atlético Osasuna. A Cultural ten 10 puntos, Osasuna B de segundo con 9, Real Unión e Gimnàstic de Tarragona con 8, pecha o playoff Unionistas con 7. Unionistas, cuidado, que tamén remonta o partido cun xogador menos, non con tantos minutos como o Club Deportivo Arenteiro, pero ese campo parece que tamén ten un aura, Xa nun minutiño. Unionistas vai estar arriba esta temporada. Sí. Nun minutiño, unha resposta moi breve. Que vos pareceu tras 4 xornadas o arranque do Arenteiro? Bueno, en vistas con todos os factores, xogadores que saliron, entraron, rivais cos que se tocoulle enfrentar. Penso que se levamos 1 ou 2 puntos máis non pasaría nada, pero bueno, quédome cas sensacións, o equipo vai increchento, vai de menos a máis, entonces para min, pois, xa non miro tanto a clasificación, porque na xornada 4 dame un pouquiño igual, entre comillas, entonces quédome cas boas sensacións que se van emitindo pouco a pouco. O mesmo ca Milito, de feito, penso que o ano pasado, despois das 4 primeiras xornadas, levábamos 4 puntos tamén. Vitoria ante Logroñés e empate en Tajonar, e derrotas contra Real Unión e Nástic. Entón, pois, un comezo de temporada moi similar. Agora ben, penso que as sensacións e a dinámica este ano son millores que ano pasado. Ano pasado ganase 3-0 Logroñés, que foi un partido así un pouco aislado. E despois chega García Riesgo tamén a Espiñedo. Hai moitas similitudes, de feito, aquel día de Irún. Entón, pois moi ben. Xa me quedaba boa sensación antes desta vitória, porque o equipo estaba xogando ben, faltaba un pouco de contundencia atrás e un pouco de pólvora arriba, ser máis contundentes nas dúas áreas. Penso que esta vitória, e sobre todo o gol dun dianteiro, gol de Nol, vai nos vir moi ben. Sí, eu penso o mismo. Pois nada, vámonos entonces a esa previa, 5 minutinhos vamos comentar e falar un pouco do próximo rival deste domingo, previa dese
ese de Ponferradina Arenteiro do domingo ás 7:30. Vesme vir desde lonxe, dormirse os dentes. Risme todas as gracias e sei que nas entendes. Non sabes que non serei o primeiro que se queixe. Pois aí estamos xa na previa, falaremos rapidamente, porque xa estuvemos falando con Javi un pouco do que será o partido do domingo. Nada, comentar un pouco que nos encontraremos este domingo no Bierzo, Milito. Bueno, pois nada, que víamoslo antes aí na clasificación, pero non o comentámoslo antes na entrevista con Javi Rey, pois a Ponferradina pois é un equipo que máis ou menos calqueira aficionado ou seareiro do Arenteiro vai seguindo un pouquiño, non? Por eses ex que hai ali, equipo que está feito para min para ascender, para min está entre as 3 millores plantillas da categoría, sen dúbida algunha, xogadores de moitísimo nivel, como mencionamos antes, dende a defensa como o noso Álvaro Ramón, o noso lateral esquerdo, que para min xa volve a estar a un nivelazo. O día da Segoviana ali mete un zurdazo que vai para dentro, que eu creo que provoca o empate a uns, ou non sei se pon un 2, pero creo que foi un 1, me parece. E, bueno, xente de moito nivel no medio do campo, Borja Fernández, un dos centrocampistas chamados a ser puntales do equipo, creo que está lesionado, xogador de galego que estuvo ano pasado no Alxeciras, con moito físico, moito recorrido. E logo, bueno, Vicente Esquerdo, que decir de él, que xa todos os coñecemos, e despois xente moi boa, moi habilidosa, como Gerai, o rapaz que ven cedido do Racing de Santander, xente arriba con moito gol, como Cortés, o desde Rayo Majadahonda, Belenda, que falábamos antes de que o está recuperando Javi, ainda que decisión un pouco polémica por ali, polo Bierzo, de que algún non está moi contento con él, como que reclama que non sexa titular, pero, bueno, en definitiva conta tamén outro xogador de grandes dimensións. E, bueno, para min teñen 2 xogadorazos por posto, e que vai ser un partido moi complicado, co Arenteiro vai que ter que facer as cousas moi ben para, xa non digo gañar, senón para poder conseguir algún punto, pero, bueno, confiemos que esta última victoria nos dé a moral suficiente para encarar ese partido con todas as da lei, e eu confío en dar a machada no Toralín. Non sei como vedes vos o equipo berciano. Eu teño ganas de ver a Clube Deportivo Arenteiro xogando fora da casa contra un rival que, en teoría, aspira a cotas superiores, non? Porque o partido así de momento máis complicado que xogamos este ano é contra Cultural, no Espiñedo, que ao final, pois, perdemos ali nunha acción aislada, pero quizá o empate era o resultado máis xusto ese partido, e teño ganas de ver o planteamiento de Jardial, teño ganas de ver como sale o Arenteiro. Eu, a verdade, penso que é un partido que, a pesar de que é quinta xornada, é moi cedo na competición, penso que a Ponferradina chega máis presionada co Arenteiro. Entón, pois, nese aspecto, sin ter esa, despois desta victoria, xa, pois, co equipo chegando cunha dinámica positiva, pois, teño ganas de ver como se dá o partido. E eu, a priori, non sei se un pouco iluso ou non, pero son optimista. Penso que se pode sacar un bo resultado do Toralín. Como ves ti, Darío? Pois eu tamén son optimista, creo que a vitoria deste domingo deulle esa confianza que lle faltaba ao equipo tras esas primeiras xornadas onde non tiña malas sensacións, estaba xogando ben, pero evidentemente un equipo novo, un entrenador novo, necesita esa confianza de conseguir os resultados e poder querer no que se está facendo, e creo que a vitoria do domingo era o punto de inflexión, como ano pasado pudo ser, ojalá, no, o día de Zubieta. Ojalá para un punto de inflexión como ese.
Creo que o equipo vai con confianza. A Ponce sí que é certo que non arrancou quizáis o mellor que lle gustaría. Non arrancou mal, pero creo que algún partido sí que se deixou algún punto. Eu son optimista e creo que vamos conseguir unha vitoria no Toralín. A priori é un rival claro, batible, non, porque na primeira xornada gana o filial da Real Sociedad no Toralín e eu non non creo que o filial que o Sánchez sexa moi superior, por exemplo, ao filial do Atleti, digamos. Entón, pois, nese aspecto dame esa confianza de que é un rival batible, polo menos a estas alturas da película. Quen sabe se en xaneiro, febreiro, se teñen unha racha boa, pois o mellor era distinto, pero con caras novas nos dous lados e xogando no Toralín, a Ponce vai ter máis presión e o Arenteiro pode capitalizar. Sí, no, está claro, eu concordo, pero bueno, sí que é certo que nos últimos, bueno, non tanto quizáis no único que gañan, que xa comentaba Javi Rey, que o de Unionistas, no que o mellor non merecen tanto a victoria como nos últimos 2 desplazamientos. En Segovia xa diron mostras do caudal ofensivo que teñen, e outro día en Andorra, de feito, que me parece un dos campos máis complicados da categoría, xa só na primeira parte disparan 4 veces o poste, dous do xogador Tiro Vicente Esquerdo. Falaba Javi Rey eso de que fora unha primeira parte sublime, non, do equipo. Tamén escoitei as declaracións do adestrador do Andorra falando dun equipo que xa sabía que era bo, pero que incluso in situ e en vivo lle sorprendeu moito máis da calidad dos seus xogadores. Esperemos que contra nós non teñan o seu día, que non estalen, por así decirlo, non? O que dis tú, que quizáis é mellor collelos ahora en canto non estén 100% ensamblados, estou totalmente de acordo, pero creo que é un equipo que está facendo as cousas ben, que non perda a idea, que sabe o que xoga, xa sabemos que o que quere Javi Rey da Ponferradina, e penso que vai ser un rival moi perigoso, que tamén estou de acordo no que dis de que a presión a teñen eles. Nos imos sen a presión tanto de sacar os 3 puntos e eso mellor pode ser perigoso para eles nese aspecto, porque xa vemos o do que é capaz o Club Deportivo Arenteiro. E, bueno, en resumidas contas, creo que vai ser un partido moi bonito, e que vamos a disfrutar e que ogallá consigamos sacar eses 3 puntos que serían, pois, un golpetazo na mesa para decir estou aquí, non? Sí, eu creo que serían tres puntazos, porque creo que a Ponce é un dos equipos, sobre todo a cultural, que van estar por esa loita de ascenso directo. Sí, de feito que xese un pouco tamén os aficionados os aleiros bercianos, un pouco a flexibilidade defensiva. Está xogando tanto o noso ex Germán como o Sibila, ainda que outro día foi o que conseguiu a balón parado o gol do empate contra o Andorra. Un xogador moi poderoso tamén, poderoso físicamente, pero que, bueno, teñen moitísimos defensas de moita calidade. Bueno, quizais seamos capaces de aproveitar esa presunta flexibilidade defensiva que están tendo. Non sei se o mellor Javi optará por cambiar algún dos centrais, non teño moi ben a idea fixada do que pode facer, pero, bueno, salvo eso, xa che digo, vexo un partido no que o Ponferradina é favorito, pero que o Arenteiro ten moito que decir. Entón, non sei se vos apetece que intentemos alinear outra vez o once inicial, esta vez o mellor cas baixas e demais, un pouco máis complicado que a semana pasada, donde agardábamos que se pudera repetir 11, o fin de semana repetimos 11 e acertamos, a primeira vez que alguén repite a alineación esta tempada. Bueno, supoño que na portería vedes todos a inclusión de Diego, non? Xa afianzado como porteiro titular. Afianzado desde o día que chegou. Por se había alguna dúbida, por se había algún tipo de dúbida, non? Eso mesmo. Si, de feito, todavía fai unha acción de moito mérito nese rexeite ou nese disparo que rexeita, despois no rexeite tira o poste o dianteiro do Bilbao. E vexo un Diego bastante seguro e a verdade que
Diego cando se retire que debería mirar de donar o corpo a ciencia ou polo menos ese tren inferior, porque xa son 2 roturas de Aquiles que normalmente son entre 6 e 8 meses, e nas 2 volveu aos 4 meses, parece que sin renquear e sin molestia de ningún tipo, non? Entón, pois, é un tipo que parece que nese aspecto é un privilexiado físico. E despois, bueno, na defensa, evidentemente, vai haber cambios pola expulsión de Joao Díaz, que onte falábamos de que na acta non habían posto o espabilado deste colexiado, por así chamalo, por non decir algo máis grave, pero despois no anexo parece ser que o que inclúe esa expulsión é, evidentemente, pois será baixo domingo en Ponferrada. Non sei que credes que vai facer aí na parexa de centrales, penso que Javi será evidentemente, e que credes que fará Jardiel o domingo no Bierzo? Pois seguramente lle de entrada Iván Muñoz, no, que é central esquerdo, xogou, creo, de titular o primeiro partido de Liga en Tarazona no lateral, que non é o seu posto natural, e, bueno, pode ser unha, digamos, boa oportunidade, da que forzada, parece, para testealo xa na súa posición, para ver se pode, digamos, entrar en dinámica do once titular e disputar o posto de Joao. Que ti, Darío? Sí, a ver, creo que vai entrar Iván porque como dixo Carlos tras a expulsión de Joao, creo que vai Iván porque xa foi titular na primeira xornada, se non me equivoco tampouco. A outra opción sería retrasar a Manje, non? Que é un pouco que se fai onte. Sí. Credes que máis sinxelo só tocar unha liña e que o mellor tocar dúas? Sí. Eu creo que sí, e máis fora da casa. Na casa podría ter máis dúdas, pero fora da casa creo que sí. Eu teño miñas dúbidas, eu non sei polo que estará. Se fora eu, faría o mesmo que vos, pero bueno, non teño as miñas dúbidas por saber o que fará. E logo nos laterales penso que non hai dúbida, non? Que xogan Jolavellano, non? Sí. Como? Sí. Nos laterais, digo. En canto ao medio do campo, entonces se incluen a Iván Muñoz, pensades que van a repetir os tres que están xogando hasta agora, non? Tamén. Pois eu non sei, porque Mangel onte ali na primeira parte, xa non sei, creo que xa estaba xogando de central, nunha xogada ali el só, un mal gesto, non sei se dobla o tobillo ou a rodilla ou algo, que despois levántase, non pasa nada e continúa, pero parece que iba así medio tieso. Eu daríalle, a verdade, a entrada de titular a Ribelot, aí, porque ao final comparten posto, e Curro pois parece que xa... parece que está completamente recuperada, fai moi bo partido este fin de semana, entón eu xogaría con Curro de titular. Eu xa avisaba antes do partido e penso que Curro vai merecer unha oportunidade máis cedo que tarde. Non sei cando será, non sei se será neste partido, pero a verdade é que está chamando a porta. E a verdade é que me alegro moito por el, porque, bueno, é un gran amigo desta casa, é un xogador noso e sei que o merece máis que ninguén. Entonces, bueno, non sei moi ben se o fará, pero, bueno, se Mangel non ten problemas físicos, eu aposto polos tres do centro de campo. Sí, a min gustaríame ver a Curro, teño que dicilo, porque creo que ás veces que entrou fixo auténticos partidazos gustaríame verlo de titular, me refero. O que pasa que o que dices, non? A ver como se podría encaixar esas pezas, que se baixan a Mangel a centro da zaga, si que podría entrar aí Curro no once titular. Se non sei se desta vez fora da casa no Toralín será Ken Jardiel de modificar aí o once e meter a Curro. Non sei hasta que punto... E despois na parte de adiante, supoño que os extremos védelos igual, non? Tanto a Ferreiro como a Diego Gómez. E arriba, por que notaríades? Eu arriba a Bachela seguía dándolle a titular, porque penso que non é un pouco o perfil de Manín, de comezos da tempada pasada, un xogador que pode aportar máis de revulsivo que salindo no once titular. Penso que Baselga é un xogador, obviamente, non penso, un xogador dun perfil completamente diferente,
penso que si é un xogador que lle pode facer máis daño, digamos, nun xogo intúo o contragolpe de Clube Deportivo Arenteiro que ter unha referencia estática ou fixa como Nolo, entonces penso que vai salir con Baselga. Sí, eu creo que tamén, eu creo que vai salir con Baselga, eu creo que nese caso, o que pasa é que non sabemos hasta que punto o cambio ese de Diego Gómez foi por lesión, porque a min pareceume demasiado raro que quitase a Diego Gómez nesa situación no descanso. Non sei, pode ser que non, simplemente que fora un cambio táctico tras a expulsión. Se é así, penso que vai continuar o mesmo 11. Se Diego estuvese tocado, pois penso que modificaría e nada. Eu creo que vai E se non é Darío, e se non é Diego, quen pensas que pode meter aí? Marquitos, pode ser Pascu, pode ser... Non. Hai Eu creo perfiles que aí distintos. sí, eu creo que metería a Pascu. O sea, penso que Jardiel metería a Pascu. No Turalín de inicio. Igual no Eu outro tipo de, coincido contigo. sí, igual no outro tipo de plantexamento, no outro tipo de partido, incluso no outro tipo de campo, como se fora, o sea, se fora en Espiñedo, podería que haber a posibilidade de que estuvera Marquitos no 11, pero neste caso penso que sería Pascu elixido. Non sei se me escoitades agora, compañeros. Sí, ahora perfectamente. Perfecto. Sí, vale. Non sei se é cousa do amigo. Bueno, estabades falando do tema de Pascu por Diego Gómez, quizáis. Sí, correcto. Sí, Porque bueno, non hai que ver sabíamos. como acabou o partido, non? Despois dese troco no descanso. Sí, podría ser unha opción de se non xoga Diego Gómez. Penso que Pascu sí, porque aparte deu como que deu un pasiño adiante, non? Despois deses primeiros partidos un pouco grises, vino ben outro día despois tralo encontro de Bilbao. E nada, arriba tamén coincido que eu penso que vai iniciar con Baselga e non quizáis un pouco como revulsivo, como fixo neste partido. Agora ben, si Diego Gómez está ben, eu penso que ten que ser titular, porque a estas alturas da película o tema parece, simplificando moito, Diego Gómez e 10 máis, como a quen di. A min quedoume sobre todo o partido de Tarazona, no? O seu debut digamos, ca elástica verde, nun partido moi complicado e facendo moitas cousas. Pascu, coincido contigo, penso que empezou moi mal, pero onte, pois, xa disputa os minutos nos que aporta. Entón, pois, que siga así a dinámica e que pode ser un xogador útil o resto de campaña. Pois sí, pois nada, non hai moito máis que contar entonces do partido e agardar simplemente por el. Unha porriña. Bueno, sí, claro, a porra, non me acordaba, é certo. Que eu estou moi optimista e tal, pero nada me gustaría máis que o partido fose un ladrillazo intragable e marchar do Toralín cun 0-0 sin pasar do centro do campo, os dous equipos. Entonces esperas un 0-0? Firmo con sangue xa mismo. Vale. Darío? 0-1. 0-1. Sí. Non sei se escuitades aí como un ladrido ou é cousa miña solamente. Debe ser cousa miña, o mellor, nada máis. Sí, escapou Chocán. Así sí. Como? Escoitadesme ahora? Sí. Vale, perdón, é que estaba facendo aquí probas que o mellor era o micro que se me poñía tolo. Nada. Eu vou decir un 2. Son optimista tamén. Son o máis conservador logo. O único que firmo o empate. Eu xa lle dixen a Javi que yo iba a decir, pero xa yo digo por aquí, así que penso que imos gañar un 2, penso que vamos dar un golpe encima da mesa. Sei que é difícil, pero bueno, confío na victoria do Arenteiro, que a verdade é que o outro día deixoume moi bo sabor de boca. Non sei se é produto da ilusión, nin antes éramos tan bons, o sea, tan malos e nin agora tan bons, pero a verdade é que me deixou moi bo sabor de boca. Así que non sei se nos queda algo máis por contar ou algo no tinteiro, pero se non, penso que xa está finiquitado o tema.
Sí, nada, veña, xa que imos un pouco mal de tempo, porque tuvemos a entrevista con Javi e non nos dá tempo a esa sección novas, vamos a fazer unha mini sección novas, eso é o que vos quería preguntar, Sí. que vos parece ese aperitivo que dixestes antes, no? De que tras a expulsión de Joao, tras o escándalo arbitral que se estaba vivindo o domingo, a mí sorprendeu moito que en ningún momento o árbitro se tuvo que acercar ao banquillo do Arenteiro nin a caseta de delegado, digamos. Visto os antecedentes dos últimos anos, penso que o ano pasado, vamos, non tardaría antes de pitar esa falta xa estaría de camiño ao banquillo. Sí, eu rapidamente vou facer a valoración, xa fixen antes, eu penso que aquí un pouco as ordes nese aspecto das Jardiel, penso que dá má sensación ou creo que o mellor xa coñece o historial de Chechu estará como avisado, non? Sí que é certo que no descanso o adestrador de porteros, Jaime alias Lechu, mando un saludo dende aquí, que seguro que nos está vendo, sí que ven que se acercou a falar, me parece que era non co colexiado primeiro, senón cun dos linieres, pero sí que se nota que é un banquillo, por así chamalo, entre comillas, máis conservador nese aspecto. Pero bueno, xa che digo, é cuestión de gustos, a min sorprendeume. Poderíase decir que Jardiel non quixo correr riesgo. Hostia, nin o gran Matías. Pero sí, poderíase decir. Eu penso que ao final é tan simple como que Jardiel está exercendo, digamos, como o compañeiro de profesión. Ao final, pois, todos os integrantes dun partido de fútbol, os corpos técnicos, os xogadores, delegados, árbitros, etcétera, pois son todos compañeiros de traballo, para ben ou para mal, compañeiros de profesión, e simplemente consiste en facerlle a vida fácil aos demais con, digamos, respeto. Un respeto que o árbitro non mostrou polo noso equipo, pero gustoume que Jardiel polo menos non perdera as formas, non perdera os papeles, seguramente na casa despois en privado cagouse ata nos antepasados do árbitro, pero polo menos ali en público a min gústame que o entrenador transmita tranquilidade, porque penso que é a mellor forma, digamos, de afrontar un suceso negativo, e así se veu onte. Penso que a vitoria en certa parte pois ven de afrontar con moita filosofía o que pasou, non na roda pero parece que Lito comentou antes que tamén apuntillaba eso, tamén pareceme non critico os antigos inquilinos do banquillo, e sei que Espiñedo, especialmente a tribuna, e dentro da tribuna os 2-3 filas xusto de estarás do banquillo local non é un sitio fácil no que estar, é que o adestrador normalmente marcha para casa con dolor de cabeza, pero a ver si isto cambia polo menos esta temporada. Pero bueno, que ao final o tema vai de gañar partidos. Exactamente. E pareceu moi boa entrada, por certo, a do outro día en Espiñedo. Sí, boa entrada ao final. A ver se Sabemos, así vai crecendo. Sabemos a hora do partido contra Segoviana, dentro de 2 semanas. 3:30 da tarde. Sábado ou domingo. Domingo, sonda que... Haberá que levar entonces o tupper ca tarta de la abuela para comelo es lixa en Espiñedo. Sí. E bueno, eu para acabar comentar dúas cousas. Bueno, primeiro vou comentar unha que é o tema do resultado do Arenteiro Promés, que perdeu este fin de semana, creo que contra o Tomiño, se non me equivoco, por 1-0. E nada, dende aquí, pois, moitos ánimos por rapaces que hai que seguir pelexando. Nada máis. Bueno, ahora comenta se queres o final do programa, como, bueno, que vas poñer, non? Para despedir o programa. Para darlle un pouco de promoción ao asunto. Sí. Nada, é que non estaba pillando o que me decir. Sí, nada, quedades... Xa marchamos e quedades un poquinho co último tema que acaba de sacar a banda do Carballiño Susiquius, que se chama El Caminos en ti, que gravaron recién fresquiño, gravaron no estudio, e que nada, quedades con el, esperemos que gostedes, e que nada, que nos vemos o domingo, bueno, iba a decir nos vemos o domingo en Ponferrada, eu non vou poder ir, que estarei de viaxe, pero
Pero a Parroquia Verde verase o domingo en Ponferrada e verémonos telemáticamente aquí o lunes. Que unha cousiña moi rápida antes de que poñas o temazo, que hai un autobús que se desplaza o domingo a Ponferrada, Eso mismo. 10 da mañá, que xa se me esquecía comentalo, salida 10 da mañá, posiblemente no Templo da Veracruz, quen se queira anotar, en principio, Bar Paco, tienda do Camilo ali no lado da Plaza de Abastos, abre pola mañá, no Bar Paco podes ir a calquera hora do día, pagades ali a cuota, 22 euros para non socios das tropas de Flores, 18 euros para os socios, se queres aproveitar poder facer socio, e nada, esperemos enchar un bus e que haxa que enchar outro máis e reservar outro máis para ir a Ponferrada, vale? Aparte que é unha magnífica oportunidade de ver o partido para comer o clásico botelo berciano, ou como se di naquela zona, o botillo. Tal cual. Exactamente. Pois nada, vémonos, veredes vos o domingo e verémonos telemáticamente aquí, como cada lunes ás 20:45, onde Milito. Na cantina. Quedades con sus equipos. Cariño. Eso. Sucedió una noche, fría bruma camina por mi interior, oigo tus pasos, resonando como un rumor, tu mirada felina, destila odio, miedo y dolor, veneno en tus labios, que susurran una maldición. Alma negra en un lujoso exterior y siento que me atrapa sin remisión. Recorrer el camino sin ti y seguir buscando el amanecer. Juegas tus cartas con la sonrisa del ganador, póker de reinas, echas tu mano siempre a traición, fría mirada que vacía todo mi interior, sin remordimientos, con dulzura me arrancas el corazón. Alma negra